Kakashri International Crimes Tribunal ICT kari Bangladesh ke arai peniap ya kementerian badu barim kategori ke Sheikh Hasina mentakasngi ka Sheikh Hasina ke bahanyu pupras nem kerta ka arai penrem hak kakashri haloki kampian persya ya golong breu man breu kabala yadai berkajing ya snam da kebat tombor persya ya gipajba abyaki hausnem ahja afsau. Kini kerai kolong kejing pre jingkang ya kaseng Jamaat Islami kepada kenhun kebayalam ya kejing yaki persya ya kejing sensia ke Hasina ha Bangladesh. Ya mentah ke Hasina ke laban syongri hai hak benta ke India neruk bakal pet kerat na kategori mensyam senem. Kajing bisa ke rai peniap Ru'yau Asadu Saman Khan Kamal Tri Kampo yang barim kari Bangladesh hori kampentrim persya ya kolong breu man breu. Lapan benar baka Hasina berukama kide ginong petwil batla bisyar ki wala kim dan ha kapua bisyar ha kejing bisyar ginong mentakasngi ginong mudui ke IT saki sebut ba kemitrang ba duk kategori ke betha ban pendonkam deka bor ban penkut di kejing yaki kebayalam dari samla puri ha benai naitung bat naila aja afsau ka Bangladesh menta kadon ha pedang kejing kiwin ha syua benai kerai ka ba Dunai lai putri ki bom gila betai ber apun putri gali gila syatang hakaleng kari hakini kinit sengi dem ka soka basipo ak bayam dau Muhammad Yunus ka thok syaka soka India ban IT no ya ka Hasina syakari Bangladesh nai haduk menta ke India kampat ai jubab setia.